Alhamdulillah, lopo-lopo mana nih kita safi. Lumayan nih, oke kan nih. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 10. Terus deh. Makin 10 misi di mana? 10 H2. Wah, kasih tahu malah, kasih tahu paci ya. Tafarlo yolo yakutan aki Fusandro maka tiga rosidi ni malay. Wah. Tudaki tahu ki. Iya puang, iya. Mari sana. Sapiku je melo aku tanang. Boleh kau naik mampi na. Di kagak sidi. Tak dengi puang. Oh. Kurang kita sapa. Kurang macam ni sapa. Macam ni kak sapa puang ada gagu untuk. Oh. Lemak itu. Jatah masalah. Terus. Iya meloki tangan. Kamu nawat di tas tangan kak yolo. Jadi kira mundur. Angkam gi. Oh cocok nih. Tanya nih cantik. Iya pun iya bayi. Tas apa kak garek coba. Oh. Kami kita ki jawana hupawe memang ais aja nak masalah kok mawakan anak kami itu lesu cocok nih garot asamnya puang kasih ngira yolo kamu nawat dingin tulangi mana aja itu mana ya sama Sarah ya aku cara memang safiku safilai magi deh mau gaji kebalas